Talo falava o tala fou mai le si uafonga le lau muai Wellington e mo le nei taeao, aso se fulutasi o aperila lua fe lua lima. Ua le pasia le pili tau whaaofi o le Treaty Principles i lona whaitaunga lona lua i le palemene, pei ona iai fe lafulafo inga i le mautafono i le aso ananafi. E toa se lau se fululua whaipule na te i le pili, lea na le pasia ai e ui i le fina watu o le tae o le Act David Sāmoa o le e ana le pili tau whaaofi. E na o le patia le Act na langolangoina le pili i pālotai se fulutasi. Na tūtula lai whaipule mai pāti na te e naina le pili tau whaaofi ma pati ai langi ina e tangata lau tele na awai se waiata. Pei ona whaatanga ina ai e le fofonga whetalai. Ini nai se kone talona a mata le saunoanga a mata a Sāmoa ai whaalawelawe i ai se tangata sai le awhia. Na ia a mata usuina se pese i le ngangana Maori ma ele Italia le lei e le fofonga whetalai. Sa fautua ina le fofonga whetalai a Brownlee le awhia na awai o le awha amalo sio na awe i whafo male mautafono so o se tangata e toe whaalawelawe i saunoanga a whaipule. Sa sauno fo ile tae o le Labour Chris Hipkins e tū losi e te ile pili tau whaaofi ma ole au mai ai o lea pili i le palemene e leo ngatasi mai a inga a ole whaavai o le nei atunuu o Aotearoa New Zealand. Na whaatonuina le whaipule o le Labour ia Willie Jackson e tu ua le portofono o na oniana la fonga na ia wala aua ia Sāmoa ma whaaingoa ina o se tangata pepelo. Na saunoa le minista mo whaamasinonga Paul Goldsmith na whai masui o le vainga wha upu whai le National e wha apea na iloa lava le unga o le wha angasolonga o lea pili i le taimi wha ato atau wha aofi mai ai i le palemene. Na saunoa Casey Costello o le New Zealand First e wha apea a whai ai pāsia le whaitaunga lona lua e manino ua whinau i le wha amasinonga ma o se tūlanga e le mo o mia e New Zealand i le taimi nei. Na saunoa hana rāwhiti o le sui o le pātia Maori ma o le fo i sāta ita ia le haka masasaina le pepa o le pili i le whaitaunga mua. I se saunoanga Sāmoa i lunga o le One News e whaapea e le o le unga leo lana mata upu ma o le asa ili nisi awala e whaamanino ai lona talitonunga whaapea lana vainga wha upu whai e winga i le whengainga o le waitangi. E ono feso o tai atu le au nanga au ai talafu a le Bay Corp e tuli loa mao ina ai talafu mai tangata o lo ono fo ai talafu i le ofisa o la fonga. O lo ofa asalaina i le ofisa o la fonga pisinisi e le isa o le wha mawina ma le whailaina o alato la fonga i le tausanga wha le tupe ua tuanai. I le taimi mua na ta uai e lua se lau tangata whai pisinisi o lo mawhai o na wha o ngao lato whale wha atau e tutongi ai talafu mo la fonga. O lo mata ituina fo le whenga soloa ai i le vao tua oi o le toa tele o tangata o loo iai ai tālafu lea o loo malanga i whafo ato New Zealand ai mai seita mai tia onga i a lato student loans. I le taimi neipe o na lipotia le leiti o New Zealand o le awha au ngā se pātilo na tolu. Po o le kamupani na te au ina petu sa ma le tolu afe o tangata o loo iai ai tālafu i le IRD e i lalo ifo le tailima afe Tala. Whaaliele so upo le ofiso la fonga Jane Ellie e whaapea e le mawhai ona whaafiso o tai uma e le ofisa tangata o loo iai ai tālafu. Mai mo o mia lava le fiso soani mai i isi au nanga. Ua tele tau sanga o ngā lulue so o tau au le IRD ma le Bay Corp e au mai ai tālafu mai tamaitia onga. Ma o le mafua anga lea ua la tau filifili ai lea au nanga e fiso soani i le tau au ina whaapele tuli loa ina o ai tālafu. Whaai loe Eli o le a whaafiso o tai le Bay Corp tangata e ala i le emaili fe au tustusia ma le telefoni e whaamaoni ai le ai tālafu ma whai ai ni mali lienga e ma whai ai ona toi tongi atu ai tālafu. E iai le popo lenga o tangata i le tele o le autau whaasese ina ne ifeso o tai atu ma ngau ai tupe peitai na whaamanino e Eli e ma whai ona vilina le IRD pe a masalomia o se telefoni tau whaavalea e ma whai ai ona whaamaonia o le au nanga sao lea e feso o tai atu. E whaitau wafe mawhi tangata ngase e mawele ka nisa o le toto, ngase o le manawa, o le eczema ma le ngungu, ua fuafua e manuia mai i whai unga a le whamak
o le afa lau tele ai le whaatupenga o nisi o vaila au mafuala au e amata mai le aso mua o me o le venetoclax ma le azacitidine e tonga whiti ai le mai o le acute myeloid leukemia o le ibrutinib e tonga whiti ai le leukemia ta atele ma le upadacitinib e tonga whiti ai le eczema po le whaamai mangeso le pau tonga whiti ai fo le ulcerative colitis ma le mai o ponga iwi le arthritis i se whamatalanga mai le so upo le whamek ua fuafua e o atu i le afe lua se lau tanga se ngase o le afa amanua ina i le nei tausanga o vātu ma le 5 afe i tausanga taitasi pe a uma le lua afe tolu se fulu. Whaalia le pulesili Dr. David Hughes o le whaalauteleina o Iava Noa e le ngata o le afe sosoani ai i tanga se ngase ai o le afe sosoani tele i le soifua malolo ina lautele. E silia ma le 20 miliona Tala tupe o le afa alu e toi tutongi atu i le au whainga luenga a le soifua malolo ina na le isa o le whainga o la tutongi i a ai o ne le sone ma Marlborough o nisi o whaafitau li whaatatau i le tula fono moa so malolo na maua i le lua se ono na maua i le sa o tutongi sa atu ina atu e nisi o komiti whaatonu o pūlenga whaafale mai i le au whainga luenga. Na ta ua i le sui polisili o le Health New Zealand te waipo namu Martin Kyo e tolu afe lua iwa tangata whainga luenga i nele sone ma Marlborough o lo ono fo ai tala fuai le matanga luenga e tusa ma le 2.1 miliona Tala. E awhi ai tausi mai tangata whainga luenga wha le soifua malolo ina i la tau e fisosoani i le soifua malolo ina wha pe la tau e wha mamaina fale mai ma tangata whainga luenga i ofisa wha fale mai. O leo wha ingo tupe ua mai atutongi na atu i le fase fulu 5 afe ono se lau ono fitu o tangata whainga luenga e silia ma le tolu se lau tolu sfurufā te sima le tasi miliona Tala. O lo whaanga solo suesu e ngā leo i le mata upu e winga i le atana whaailoa i lunga upenga ta whaailangi na vai ai se pasi na alu i le itu se seo le awala i Wellington i le asolua o Jonathan Foley le sa whaasoa ina le ata i lunga upenga ofiso ta inga sa ia moli mau na ia ave ina lana ta avale i le awala o Broderick i Johnsonville i le te au leono i le afiafi ai toe ai awhito ai ma se pasi ale Metlink na alu atu i le itu awala se se i whetaula inga ala i Moorfield Road. Whaalie Foley na matua i fefe o na ua fiu e seu e se lana ta avale ma le itu o lo sawa le pasi ai le whaale mu le alua le pasi o lo whaiaso esu e ngā leo ma whaanga solo whaatalatala noanga ma le Metlink. E to alua li ina pu e whaapangotai leo na mafuai se misa lea na laio na loka matapunia se haonga i le pito i lungo le motu i mātu matapunia i fo i le awala o le State Highway se folu petu so le lata i le itu lai tasi i le awaulia na nafi na moli mau nisi no nofo tua o i le haonga sa la tau whaalongo ina pulufana ma wa aiani sa pelu tulou peitai e le i whaamaunia pe sao ia whaamatalanga o le isi tangata na pu e leo e onos fulu mono tupu tau sanga le matua mai nofo lava la talata i le aonga e tusai malipoti a le Radio New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.